Yada CBM Samuel kwa Badwam TV Badwam Jumedie no so yada sepa bosumi ya yewo mu eyodo bosome tisha no so sika Adom Valde special jackpot no so baso den medofo ne ewu hia ene se ubetwa na utwa so anyame ya wadom a ade se ubetumi die na sei ene de ehhye no tie nyame ya wadom na se wudi a ene ewo no wodofo no mu wo 2 nights stay ewo baby ade we de mu odo wo so obi ade ne ho ehyemu ebie enti no shanon so me de bebro na sika Valde special no de eni kwa so yi wo ho so de efrim Plush Beach Resort eno outside Accra na yedo ebekro February bosome yi emunti free kure de wo hia yo 10 Ghana wo betwa na se ne wutwa de a medofo na adamu yede wo ekọ outside Accra na wawo no dofo no makwa chele papa sa wawo nim sika bai de yenzenchen ne ene ye de jackpot no so eto aso ma de na otum say boom na bantival day ene ye abata ho se be ya wonso no dofo no edane die no ebe ye sonko enti mede hu hye ni nyina be bro no mama star a wo bedale I betumi abo nti say de mame enkodi fo ho na omo aye give us eba center won mu no ahodo wadwama so no yede ne nkomo de wi a aba be chiro mu de nti e wo so utwa sika na Valde wo so no dofo utime ko chele e kwa ba memo akwa bebe me na na me na wase papa Dr. Kwabi nso ho ye de enyame aso wadaro ma yenti enu e wadwama nso ma menchi ahwefo etiefo ene Ghana de hye nyina ene no once a Valde wo ye nimu eba enti no me mpese meje obi a wo mu enti me my man de na me wia mama mema no so ye de wono so wono mo e de enti mema no mpa mo de ni muni kan na minimum eni nkomo ene anope give us Herbal center na de ncha kase e de ema mo mo fiefie enro ye kita me wi ahai ba ko waso ni sisi ena wote ho ena we nso wapoma twede e de da ho na ohun we na ebia adwen bebre na beba utrimu na mo se na obo ade bo na ade na wo bo nipedue no ade ema ye eni ekwan ye fa so eye adwuma no se ankwankoba ne sa na amma nipedua no wo be masu ene wo be ma ye no enwie peye eno nti na give us Herbal center atena se we yanka se ye memu ha hama dubinari di nsia hodro a etwa ye ho ahia eno ne ye de anam abafu nimde ne so ehunu kwan so ene ye de aye eduro ne de aba ba ma bi wo ho no mobeka so ene me de mitutuo enso de bia me nku aboa ene me kosie ni na enso me de boss a na me na me sen no asa pipe nso a wabie e ba cho aye yare won se ba ma bia anase nipa bia wamnu mpo a me di hu nkomo yi ene ne me di we ba nti na asa mpese me chemu ede ma hwefo no ba we na kita me no oba no be ma no e ma ne yeye na emo no ene me de ma ne de ba ye na me de mema nso de ba nti ena ma chemu sa ade ama mo se na me nsisi obia enti be ma bia wota tena se eche anasa wo ye adwumaden de bia na osisi bo fam na wo pagya na ne masisi wa betre na wudi atwenche na wo koba no me pa cho ense wunya give us cool capsules and afi give us p capsules ebi no ede nti na me ka ne sa se ebra wo koto dodo na no na wo tena se eche no na ma untini na wo nipadua no mu no eya na ehon ayeden atochema enu nti na se wunya give us cool capsules na onom ede ni p na ko restore samre oyo na aba ya wo veins anasa de untini no mu no na bibia no etumi akonkan enu akire na enu ebeyi enu ade efiri honom no onim se wa wo hwemi wa wo tie bedi wa danse koko ni amama nso de agi ni peduan de aboso ene de bia na company se usisi no emu we wo dwe wo de no emu hyehyew ento otena se kakra na se de bia so otena ne ho aso otena fa akwa enyeye pepa cho wedru a me kanfo de ama woni eye give us cool capsules and afi give us p capsules kai se efia de ebe na otwen so eno so ye Valde no ekwan emu wa
eye fiada memene ne kwesi bia odofo a wakodonkua o kanchime bi betwa surprise afi de odo udo mu a sani opese bia umma anije no ko wie peye no na anka ko wie sa eno ena ne to na afi de ato adwendwen na ato ha na afi na ensam ahodo atwemu tetensam na akofa aba na mu anye sa abre no enkomo ese odikodi no fitene ya me no udi nkomo bora Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop na kope givers cool capsules any ni pea capsules nanon kai say drowe no ye fa ni mienu e di bom nti ukota a uto ni mienu di bom man no e de etumi aboa e bia me no odi nkomo yi we be so ni ye be di nkomo sesie ya enti eye na mesene na egu nkasa mfoni ni so no na emu no ma me mbobọ ma obiom eye 0543 22 24 70 0543 22 2470 na kope givers cool capsules ene ni pea capsules no bi no nanom nenu ene betumi aboa wo na we ene ye ma ne de no obapa nyankopon bo ade no wo yibusumi bia di si ho se enefo anson bia wo mu bia no mojefin bia wo nipadua no mu bia no ese besen edeko na ni nyina mu onso no wambo oba bia se womran be ye boni wasase so na mo unse buo mu na so how ba eye a ekoma ohaw ede ba wa wode no ho enti sa ohaw no ba na afa wa wo ho ede akwakoye den oba bia de abosumi bia so a enefu anson de ese moja ne besen ayire so a enum enia ama na enum anasa amun enum na echen so ebe afam sa no ede ohaw ene de brewo eye yare obi nso de onma ebeba mana aboroso obega say eye continuous bleeding eba kura na still any onu de obetwam anefu anson no na onena na atwemienu ko na atwemiensa pepa cho eno so yare eno nti na Givers Herbal Center yakofa Givers Herbal mixture ede abrewo ede aba adwaman so nye bi na onom a ene betumi aboa ni enti ese oba uma weni ku eye wunse guo hu anie onse oboye no woma oba bia hormones a eno ene boa ma wawo anase wotumi wo ahyase ne de eye 4 million ene oba bia wodi edua wumu unya vinhye dumiensa ede ekọ na eso ede ate eno nti ekokoba ne sa na bi sanse enefo anso na moja na mba no ni aka no ehi na akogu ehi na afa ewo na wo se na akogu awode na no obi nso de wo ma ni nse buo no mu no ha yaudi ahodro na wuo mu ni ane de enye yaudi eye pains no ye kan se menstrual pains no wo so ne de ba onyanchi saa no oye dede no munimuni ene bebi oye adwuma bebi a wote ene ewrabu sumi biemu se ye na atwe edi kan yo se na atwe tosumi no se na atwe twato wa ma adwuma pe ni enu so ya amansa ene ne bre na so enti na wamba ne pa cho we draw here eye Givers Herbal mixture unya na ukotobi na ononoma ene be bo amasa ya odie evichi komu ya odie ni nyina no eto etumi etwa obi nso de onoma eba obo se eba no apoapo obo se moja na eba no aya apoapo na esi se ye menstrual cramps apoapo na etete tutomu sa me pa cho da bi ese etumi nya da free flow no etumi ba enu wanu da bibia eden etumi konkan sa wo de ente sa me pa cho ma na ha ko Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop baby eton aduro oman mu ni wiase afa na baby bia na ubowura akaso pe Givers Herbal mixture me ba jo say ya na tie to ana na tie ni entuntum so eda ho ni enti Givers Herbal mixture eno na sa wokope na woto na no ma ebe den ebetumi ade e de aboa wo nia wono so ne de no emma no wano na ye disorders no eba na ochena na asoko ne na ansa so na etwa me pa cho unya Givers Herbal mixture na eno ene be boa wo ma na etumi aboa na sa eye mfiti komu how bia a be kwa ko wie kire e be kwa ko si wawo ho kwan de ese otu ase enne na otu ase ese ya Givers Herbal Center ye droi ukwa ubetumi enya bi na bibia de etumi akonkan enti ko Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bi eton aduro bia no na kopa ye nnoi nanom ni awonte ase ni abepese ye be ma won kire mu e ba cho eye 0543 22
222470 0543 222470 now we need give us a center for any nkomo emfanfa ye nura ahoda ye de aba adwaman so eni ntene no pay give us a 4 buyer na ye de give us co capsules any ni p capsules no ena ye de aba e de bre emema sisi yaw eni mero yaw e wo mpamu na afa ema no so nkope give us herbal mixture na emfichi komu how bia no one more entumi enfentu ase na sisi ya senya mema nko a ena na me kan ema nso no be na na asa me ba me bre obia die bi enti na ne me ne mema no di we no ho enkomo nko a so one more nkope bi ema nso no mu a eyeye ema nso etumi eno enti ye pene dodo so atu a he na open dodo atu a wo frɛ wo 0543 222470 obenya ne dodo so poma etumi etu na de oba mema no ba enti ana me ba man ne mema ne nyina enti ema no so no wo mgo siesie om ho na wo mfichi komu e de enkoye na Val's Day no achede edi mu na sefata o metumi anya eno a no wadawo ma se bibia ni ho dia ya da se papa podi for na wote ne nka no give us Herbal Center enti de wa boss we bibi kire wadwen na wo fra Dr. Penny wo ho bejo so na fe wacheche mu na miguso ya me kai wo se sika Adom Val's Day special jackpot no baso na de wo betumi aye ni ne wodofo se ye wo maame ana wo papa ana wo kunu ana wo yire sa special person no na ye pese siko Adom Val's Day special jackpot no tumi edo ho ehyemu ebie na nyame ya Adom 14th no ebetumi abaso ti do obedi mu nkunim ne de ye Plush Beach Resort wo outside Ghana Accra na ye de onipa kro no so ebekọ na niema awodo we ne benefit a wo benya ewo mu nti wudu ho no ma wo 2 nights a wo be stay ewo ho na fe wo ba no so welcome drinks ne chocolate ye de maw wudu so a na nwumre no dinner night nso wo ho so obedi di peche wo no odofo no na fe romantic dining with live band as a nyumunie na wine kakra nso sinchen chale de na die Mr. Ofa hushem mama Val's Day ni wu mama me yenkele no mom yenkire do wo mu se ye kire do na brebia de na nso se da se nu wo ho no ma wo se ye kire ma no ye sonko tome sorry a wo hihya ha sa wo nkire hwe to sika no bi sebe ya betumi do maami ana papa o ye kwa ka so ne yire ntu de fa maami ana papa fa ne ko na bibia ntimi enye fine no achi nso 30 minutes a special massage enso wo ho na afi boat cruise nso ye ho wa we de by this time the SM de me ho hyemu na afi complimentary zoo tour so ebe koso ntina eye full package na ye de ebe ma onipa kro no a wo be ye no de wo hia ye 10 cities and I wait me awareness a chance I want to benya package ya me boss way enti dial star 281 hash star 281 hash wo all network option 7 and na do beko o dial star 281 hash all network na ko option 7 na ehye no so say 10 Ghana ti wutua na wo demu no a wo kro nti yemfa ye ho enhyemu na emwa na miwie ne saa yabusua ni adofo papa yin so ne erade de afe ba ko akeka won mu mfie ho nti no yem wish gomo a happy birthday di odi kan ye Madam Dora Okoi happy birthday mommy nyankopon onhyira nyamenya okese no ma asumfra Adom nkwa Adom ma Dora obaba papa be North Municipal Health hospital ho na obaba yi wo oni ni nuanu ni abusua ni nyina omo wo show a happy birthday erade nkoso ante nanimu enkyerɛw no ma asumfra Adom nkwa Adom sidie we ma no mfiri wonum nkoso anye onhyira ma Dora nyame onhyira papa pa afemia medofo Blaze akom Blaze happy birthday nkoma Blaze o bema papa pomoden ho nsam edana kuma so okọ kekele polyclinic Madina hono wo ye na djuma say this a one friend no nyame nhyira papa tell it to Rosette na abusua ni na ye wish you a happy birthday nyame nkoso amie ntina ni mu nkyerɛw na badwuma wo ye nye nhyira no mfa nsi mapom adwase Blaze happy birthday enkomma afemi amade nso na daso ye jeje
happy birthday nko Emma bra kwaku Jerry Justice ene kwaku awoda erade shiraw erade nyo kese elda o ma so fra dumu kwa dumu wonkwaso ene no anya 36 tie na ebesu ede ya by 3 ho ne de ene ma beke kensi ni emi so tie erade nkoso a enyo kese this is over kese bra Jerry ofie kwan so host Radisha pa wa menya wo de no fa cheme nanso mu nyina ya wo hye mo happy birthday se Rade Adom ni nhira no se nkoso a enhwemo pa nyame enhira meko na akwasi mamboatema aye krado de ahosepe etoaso na afi kwasi nso aba no man atoaso medi afia amankwa tamaklo medase